ubwenge ni ubushobozi bwo gukoresha impano ikurimo ugashobora kuyikoresha neza igatanga umusaruro mwiza. Burya baravuga ngo afite ubwenge mu byo akora. Ushaka gukora ibintu neza bavuge ngo umunyabwenge, byige, icara hasi bakwigishe, nibamara kukwigisha sema amen. Sindageraga ku bwenge nyakuri, ndaciye nivugira ibi bintu. Imana ishimwe kubw'uyu mugoroba mwiza Imana iduhaye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe kubw'amwebwe mwese mwashoboye kwitabira mukaza. Ndabizi birashoboka ko hari abantu baba bafite imirimo n'utayifite yanaruhuka, undi n'abagabo. Turashimira Imana rero kuba mwarabaye abagabo muri ubwo buryo, kuyobora mukaba bashumba namwe ni ikintu cy'agaciro. Imana ibaheze umugisha. Hano nabonye abantu benshi twashumbye, twabereye abashumba, abandi twarasenganye cyane. Ndabona hano Mushenge Nyamitavu niwe muntu nahereyeho kurera, nanje ubwanjye ndamutoza ari umwana, ariko nubwo mubona afite abana afite, ariko niwe muntu nareze wa mbere w'umukobwa. Ubundi sinakundaga gusengana n'abantu gusa, ariko nyine niwe muntu natoje, waje nk'inshuro nka 4 ambwira ngo arashaka ko murera, ndamwemerera. Kandi twahoraga tumujana mu musitari ngo avuze ipendo. Iri pendo ni rya kera, ari umwana kera. Ndashimira Imana rero ko agihagaze agikorera Imana, ni umugisha udasanzwe. Ndatinze rero, bamaze kudutumira ngo tuzaganire ijambo ry'Imana, ndabona wenda bizaza kubagora, sinzi, wenda haleluya zizaba nke kugira ngo twige kuko ni iby'ingenzi. Bundi baravuga ngo kwiga gutera kumenya, gusenga ndi gutera ubumenyi, kurara mu mahombi no kwiyiriza no kuja mu ruzi tibiza bizana ubumenyi. Kwiga zabisobanura, kubera ko abantu bafite ubujiji, ukazugira ngo Perezida w'u Rwanda yaravuze ngo injijimbi ngo niyize. Injijimbi niyize, injijimbi niba mu rusengero itarize. Dusome rero Yakobo, ndabisubiramo nanje ariko ndaza gusoma ibipande nka 3 sinzi. Hari umuntu wavuze ngo asome bwa mbere asome ibipande nimba ari 5. Bamavuga ngo umuntu ushaka kunanirwa ngo azasome ibipande byinshi. None nimba ari inzira yo kunanirwa ndasoma byinshi. Mwitegure ko Yakobo ibice 3. Samani nakiriye bari kwikorana b'ubuhanga. Uyu musore twazanye hari undi sinzi nimba atarahagera, ni 2. Mwagize neza, bahaye kaze namwe. Imana ibaheze umugisha kubwo kwitanga. Duhaye kaze abantu badukurikira kuri uyu murongo w'ikoranabuhanga ku migabane y'isi itandukanye. Tubahaye kaze bene data, turanabashimira kubana namwe igihe cyose. Yakobo gice cya 3 umurongo wa 17. Ariko ubwenge buva mu ijuru, irya mbere buraboneye kandi nubwo amahoro, nubwo ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto zinza, butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya. Zaburi 111 ku murongo wa 10. Zaburi 111 n'umurongo wa 10 haravuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, abakora ibyo bafite ubwenge nyakuri, ishimwe rye rihoraho iteka ryose. Zaburi 111 n'umurongo wa 10 haravuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, abakora ibyo bafite, abakora ibyo
bafite ubwenge nyakuri. Ishimwe rye rihoraho iteka ryose. Imigani 3:21. ngira ngo mushumba yavuze ko teme cyangwa ijambo tuzagenderaho ni ijambo rivuga ngo ubwenge nyakuri. Ubwenge nyakuri. Imigani 3:21 haravuga ngo mwana wanje komeza ubwenge nyakuri no kwitonda ntibive imbere y'amaso yawe. Mwana wanje komeza ubwenge nyakuri no kwitonda ntibive imbere y'amaso yawe. Yobu ibice 28 22 21 22 23. Turagarukira kuri 23 24 muhareke. Yobu 28 na 20 kugeza kuri 23 haravuga ngo none se ubwenge bukomoka he no kumenya kuba hehe ko bihishwe amaso y'abazima bose bukihisha inyoni zo mu kirere. Kirimbuzi n'urupfu biravuga biti amatwi yacu niyo twumvishije impuha zabo. 23 Imana niyo izi nzira yabo kandi izi naho buba. Tuziga ibintu bitatu. Simbabwiye ko nzaba umwarimu. Bitatu. Cyambere ubwenge niki, ubumenyi niki. Icyakabiri ubwoko burindwi bw'ubwenge. Ubwoko burindwi bw'ubwenge. Abandike abahanga bo gufata mu mutwe namwe mufate mu mutwe. Nimara niza kugeza kuwa gatandatu nzababaza. Umwarimu se? Ubu bunyine ukuntu babaza gusa naho twasomye honyine mwohananira. Ho batsinda nimuvuge ngo yego. Ndimuvuze yego mbabaze. Mwotsindwa? Mbabaze? Kamareke tutaza gukosana tugitangira. Wosanga bitabaye byiza. Bize ngo mbabaze. Ubwoko burindwi bw'ubwenge. Isomo rya gatatu. Ubwenge nyakuri bugizwe n'ibintu birindwi. Ubwenge nyakuri bugizwe n'ibintu birindwi. Nayo masomo yacu atatu tuziga. Umwanya nuza kuboneka nutaboneka nzaca mu bizashoboka ariko mbaye mbibateguje. Ni muririmba indirimbo ninshi mukayoberwa ico mwantumiriye nuko nzavuga ibi. Sinaje gakubaramusa gutya mugiraho na abona ari nkumbuye sinabakumbuye gasimwe naje kuramutsa. Bandumiye mwivuga ubutumwa ndashimira urubyiruko kubwo gutekereza igitekerezo kingana gutya hanyuma tukaba tugiye kubaha ubwenge. Iri somo ni isomo ryiza ariko kandi ni isomo umuntu ashobora kwibazaho kuvuga ngo tugiye kubigisha hejuru y'ubwenge. Reka mbanze mbere ku rubyiruko. Ubwenge niki? Mwebwe ng'umuntu ngo busanzwe uko musanzwe muzi. Umuntu akubaje ati se ubwenge niki? Wavuga gute? Mushakire microphone vuba vuba. Uyu munsi gane introduction yo nitangira hari abavuga bati kera arananiwe twari dutegereje za haleluya none bimugendeye gute? Bigenze uko nyine bigenze. Umuntu uzava hano atumvise bazamureke azoba yarapfuye umutima. Ndi hirya hariya niho mbajije ubwenge niki? Uko nawe uhuye n'umuntu cyangwa ugahura n'umukecuru dore ko mwebwe mwize akakubaza ati se mwana wanje hatese ubwenge niki? Uwo musobanura gute? Ariko reka mbanze ndeke ubwenge pere ku bumenyi wenda nibwo bworoshe. Ubumenyi niki? Bwacyu ko muri uhwerera reka mbareke. Ndaza kubihuza ntimugire ngo
ngo wenda nuko niko nashaka ngo abantu bumve ndabivuga nuko bivuga se ariko ndashaka ngo mbanze ndebe ubumenyi niki. Abantu banje barimbuwe no kutamenya. Tuvuze iryo jambo ngo abantu barimbuwe no kutamenya, ubumenyi niki? Nuko reka mbe umwarimu basi siko kwiza umwarimu ndeke kuma kubarusha mu mitwe, ariko kandi Bibiliya iravuga ngo ntabisha nazanye naje ngo twibukiranye ku byo mwari muzi nanjye mbyongereho, hanyuma twubaka ubwami bw'Imana tubone uburyo tuja mu ijuru. ubumenyi iyo bavuga ngo ubumenyi, abantu banje barimbuwe no kutamenya. Ubumenyi buva mu kwiga, mu kwigishwa. Iyo bavuga ngo umuntu afite ubumenyi ku kintu runaka, ni ikintu aba yarigishijwe akabyigishwa akakimenya. Iyo bavugaga ku ishuri nguriya ngo azi imibare, azi imibare kubera iki? Afite ubumenyi ku mibare kubera iki? Yarabyize, yarabyigishijwe arabimenya. Iyo bavuga ngo umuntu afite ubumenyi ku kintu runaka, ngo ni umuhinzi, aba yarize guhinga akabigiraho ubumenyi, akamenya uburyo ibiti biterwa n'ibigori n'ibishimbo, akamenya uburyo bishirwamo imiti n'ifumbire, bya bigori bikazaba bimeze neza. Bakavuga ngo afite ubumenyi, azi ibintu kubera iki? Yarabyigishijwe. Ubumenyi buva mu byo twize. Birumvikanye? Amen. Ubwenge ni iki? Ubwenge ni ubushobozi bwo gukoresha ubumenyi. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu afite ubumenyi ntamenye kubukoresha, nicyo gihe bavuga ngo afite ubwenge buke, ngo yakoze ikintu nk'udafite ubwenge. Ni ukuvuga ngo muri we harimo ubumenyi, ariko ntafite ubwenge bwo gukoresha bwa bumenyi kandi ngo abukoreshe neza. Birumvikanye? Azi gucumba, ariko yacumze urwanga. Kubera iki? Yananiwe gukoresha ubumenyi bwo kumenya gucumba, acumba urwanga. Ndaje ku bintu bito kugira ngo abariho mwumva. Iyo mwahingaga mu murima, ndacaye ngaruka ahangaha kugira mbanze nzobone kugaruka kuri ibi by'abanyabwenge. Iyo umuntu yahingaga umurima, uza guhinga urwiri, uzi guhinga urwiri, aza rwimba, ntaza rubagarira hejuru, aza yimba akarukuba. Ubwenge ni ubushobozi bwo kumenya gukura urwiri ugiye kurubagara. Ko birumvikana? Ubwenge ni ubushobozi bwo gukoresha impano ikurimo, ugashobora kuyikoresha neza igatanga umusaruro mwiza. Burya baravuga ngo afite ubwenge mu byo akora. Iyo ukoze ikintu nabi baravuga ngo afite ubwenge, nta bwenge afite kuko ikintu yagikoresheje. Uzi ko n'umuntu yoririmba akaririmba akanezerwa, umunezero umurimo ntagira ubwenge bwo kuwukoresha ukavamo ibintu bibi. Ese ko birumvikana? Ndabisobanura ariko Imana ifashe tuzumvikanemo. Barantumiye, hatagira umuntu ugira ngo narasabye, nta rwandiko nanditse rwo gusaba ngo nze kuvuga ubutumwa. Barantumiye ndaje. Ubundi igituma muri mu kubona abantu bakora ibintu nabi, subiye ku bumenyi, nuko batigishijwe ngo nibamara kwiga babone gukoresha birya barabyize. Nuko bari mu gushaka gukoresha ibintu batize, nta bwenge bo bibonamo kuko ntibabyize. Sinzi ndabisubiramo, mbisubiremo, ndatanga urugero.
uyu munsi nishaka ndatangira ko ngako kanani nitumara ejo kuzogeza ku cyumweru ayaye nzoba nabyegeranije nzava hano muntumira cyangwa mudasubira kuntumira ariko muzontumira kare abantu mushumba nawe yarantumiye katari gake uyu niwe wari warabibujije byose kabisa ngira ngo ibyo rero byose nzakwitaba ubutaha mbaheze urugero abigishwa umunsi umwe bigeze kubana na Yesu noneho Yesu buri hari ibintu yari yaribagiwe nawe sinzi ibintu byari byaramucanze kubera yuko Yesu yari umuntu 100%. Yesu yari umuntu 100%. Yesu yari afite igisekuruza, Yesu yari afite mwabo havuka, Yesu yari afite ubwoko yavutsemo, Yesu yari umuntu. Igituma yari umuntu ngo umunsi umwe umwigishwa ngo umwe aramuhengekara n'umwe ati Yesu ati burya turi mu kugenda ariko utwigishe gusenga. Yohana we yigishije abigishwa be ikintu cyose kirigwa gusenga kuza kwigishwa kugira ngo tugukore neza tugukorane mu bwenge nuko tuba twarabyize. Ubuhanuzi abahanuzi bahoraga ku ishuri bakajya ku ishuri bakaza kwiga bakajya ku ishuri bakiga bakarangiza amashuri harya muza mwumva ngo abana b'abahanuzi si base si ukuvuga ngo ni base abahanuzi oya n'abana funzi bari baragiye kwiga ubuhanuzi. Igituma muri mu kubona ubuhanuzi bwa parangatanye butameze neza babukoresha mu bwenge buke nuko batabwiza. Iyo babwiga twavuze ngo ubwenge ni ubushobozi bwo gukoresha ibyo twize. Urafana umuntu ngo yahanuye nabi ibintu by'amafuti arareka kubihanura hari ibyo yize mbese ngo iby'umwuka ngo hari abazabajiga mwasenze kudusumbya twe twasenze abazimu. Kwa pasiteri ntawe uri mu kumenya ngo ngira ngo baraguye we urase urahagaze. Niba ushaka gukora ibintu neza bavuge ngo uri umunyabwenge byige icara hasi bakwigishe nibamara kukwigisha sema amen. Sindageraga ku bwenge nyakuri ndaciye nivugira ibi bintu byahangaha. Nigeze kubona mu rusengero rumwe abahungu baha baririmba n'inyundo n'abandi n'ikoni. Mwarababonye namwe? Dore hapfuye ngaha. Bafite umwuka w'Imana, umwuka barimo, umwuka bakoreramo, barasenga, baza barara mu rusengero, bakasengera no mu mazi, bakajya no ku misozi, bakunda Imana, ariko banze kwiga kugira ngo ibyo bazi babone uburyo babikoresha neza, bise neza, biryohera abantu, bibanezeze kubera iki babikoranye ubwenge. Ese mbaye nkubisobanura? Reka ntere intambwe nje imbere. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Niko kwiza. Mubwiriza munshakire umuntu uri buze gusoma rero. Mubwiriza 9, 15, 16 na 18. Hanyuma tuzabone kuja ubwoko butandatu bw'ubwenge. Ibwo sinzabutindaho cyane kubera ko tuzajiriye epfo. Hari wahabonye asome? Kadusoma. Igitabo cy'Umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 14, 15, 16 na 18. Dusome ijambo ry'Imana. Nuko habonekamo umukene uzi ubwenge
umukene ugize gute uzi ubwenge mwumva ibitangaza je naratangaye na bibiri uko nguko hari womenya ko umukene agira ubwenge umva hari tubaza basuzugura abandi bakabasuzugura umva bibiri aho ariko uyu muntu w'umukene w'ubwenge akirisha uwo mudugudu ubwenge muzi ko ubwenge bwo kirisha umudugudu umukene ngo yakirishije umudugudu iki ubwenge ubwenge abukirisha umudugudu apana inzu yabo mwase apana no mwase wabo umudugudu umuhana umukene ufite ubwenge ngo aho nyagira bari bagiye ko ngo kurasa nyamara nta muntu wibutse uwo mukene nubwo yakijije abantu ariko abakene mukagira imana izo abantu butunzi nuko nyine turebe ko tuvuga ari kumvikana nta bantu bashamenya ko yabaramiye yabarengeye wa mukene pe kandi yakoresha ubwenge bwe nuko da pera ko ndavuga nti ubwenge buruta imbaraga tubanze twumvikane ize kuvuga ubwenge buruta iki imbaraga baba bavuga si iz'umubiri no ese turacyari kumwe ubwenge buraruta iki imbaraga aho ariko ubwenge bw'umukene burahinyurwa ubwenge bw'umukene n'ubwenge bw'umukene burahinyurwa buzabuhinyurwa tibuza buhabwa kandi usarira abasaza ba kera niko bageze bagira umuntu wese umukire wese bageze bavuga nkuko nitwa Mudaheranwa noneho baba bantegereje tibavuga ngo bategereje Mudaheranwa ngo bategereje ba Mudaheranwa n'inka n'ihene n'inkoko n'intama zose zikamazi ba Mudaheranwa ngo maze murinde turinze ngo ba Mudaheranwa yewe ni Mudaheranwa wenyine none murinze ba Mudaheranwa kubera iki inka n'ihene n'intama byose bikama byitwa izina ryanje aho kandi amagambo ye ntiyumvikana umuntu wakijije umudugudu akawurengera bakabavuze ngo ubwenge buraruta imbaraga sema haleluya none ngo ibyiwe ntibyumvikane ko adafite ifaranga 18 ubwenge buruta intwaro z'intambara z'intambara bibiliya mwovuga ngo amen bibiliya ndizanyongerwa ndisigabanya ndanayandi makoma ndabindi bisobanuro ubwenge isi ndiyobsumva abanyabwenge bisi ndaza kubigera tibo kumva ibimbaye vuga ubwenge ngo bugira guta ariko ndahome ubwenge buruta intwaro z'intambara ariko umunyabyaha umwe arimbura ibyiza byinshi yo yabashishe yavuze ngo none se ubwenge bukomoka ngo arangize avuga ijambo rikomeye aravuga ngo no kumenya kubahe nibyo nariko mvuga ariko ikintu gikomeye aravuga ngo ko bwahishwe ngo amaso y'abazima bose ubwenge ubugani bwo turi buze kuvuga ubwenge nyakuri ngo bwahishwe amaso y'abazima bose abisi ubu bwenge tuzoza kuganira ntibabuzi bwarabahisha noneho yo baravuga ngo ikuzimu ngo barabajije ati se mwebwe ikuzimu muba muzi amakuru y'ubwenge mu kuzimu ngo haravuga ngo ya ngo usibye impuhwa yabwo twebwe ntimurwe mutubaza ni impuhwa twumvisha impuhwa y'ubwo bwenge none ngo babaza n'inyoni ngo inyoni zo mu kirere ziravuga ati reka ati amakuru y'ubwenge ntituyazi dufite abandi bantu bameze gutya kiriya gice gaco singikoraho niryo somo ryacu rya Yakobo ngaruke rero ku bwoko butandatu burindwi bw'ubwenge ndabanza muvuge nimara ndaja kubusoma muri Bibiliya ubwa mbere ubwenge karemano tuvukana ndabisobanura na Bibiliya nzasoma muzoza mubona aho byanditse timugire ngo nibyo mbaye ntoragura ahantu ubwa kabiri ubwenge bw'abantu utese no
ubwenge karemano butandukanye n'ubwenge bw'abantu, biratandukanye. Ubwa gatatu, ubwenge bw'isi buri muri Bibiliya ga bwose, uramenya ubwo ugira nawe. Ikintu coroshe cyane, uraza ngo biraroha, uramutahuza ubwo ugira. Ubwa kane, ubwenge bw'abadayimoni. Ubwa gatanu, ubwenge bw'inyamaswa abantu, buri muri Bibiliya, ndaza kubivuga. Ubwa gatandatu, ubwenge nk'impano y'Imana. Ubwenge nk'impano y'Imana. Ubwa karindwi rero nibwo tuzaza kuganira ubwenge nyakuri, ubwenge buva mu ijuru, ubwenge butangwa n'Imana, ubwenge bw'Imana. Nibwo bwa nyuma, nibwo tuzaherukaho. Ko simbaye umwarimu. Ubwa mbere rero mbanze mbe nkubuvugaho, ubwenge karemano n'ubwenge nyabaki bukora ryari. Dusome urwandiko Paulo yandika Abakorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 12. Ese ko murumva bamukeshe ibi mbaye mvuga ko birumvikana? Twari ko tuvuga dutangira ubumenyi, ni kurya mwageze mwigisha umwana w'umukobwa agiye gushaka, ubu ngubu barakerebutse ngo ntibagishaka kubigisha uburyo bazashaka, ngo isi zabigisha. Mukamubwira ati dore urugo uko ruzarwubakwa nuko yamara gushika rero birya yigishijwe akabikora neza. Ikiza kimufasha kubikora no kubitunganya mu rugo n'ubwenge. Ubwenge buba bugiye gukorera ku byo yigishijwe. None se wewe umuntu ntiyigishijwe arakura ubwenge burakoresha iki? Ko mutari mu gushaka ngo tubigishe mwige mukavuga ngo muri nta uri mu kumenya iyo mwigiye, ubwenge buzakoresha iki? Ku ubwenge bukoresha ubumenyi bw'ibyo twize. Ngo bamuzehe ngo ibyo ngo ni bya kera, ngo ejo nzaba ndi kumwe nawe. Abakorinto usome igice cya mbere umurongo wa 12. Abakorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 12 dusome. Kwishima kwacu nuku nibyo umutima wacu uhana uhamya yuko ingeso twagiraga mu isi kandi cyane cyane kuri mwe ari ukwera no kutaryarya kuva ku Mana no kudakurikiza ubwenge bwa kavukire. No kudakurikiza ubwenge bwa kavukire. Nyabona kandi ese muri maso yego kubera iki turi buze kuvugana? Paulo yavuze ngo ntibagakurikize ubwenge bwa kavukire kubera kandi subiramo sehera haruguru. Kwishima kwacu nuku nibyo umutima wacu uhana uhamya yuko ingeso twagiraga mu isi kandi cyane cyane kuri mwe ari ukwera no kutaryarya kuva ku Mana no kudakurikiza ubwenge bwa kavukire ahubwo gukurikiza ubuntu bw'Imana. Haleluya. Ndahagarutse rero reka mane nsome ikindi cyanditswe kimwe mbone gusobanura ubwenge bwa kavukire. Igituma Bibiliya Paulo yavuze ngo ntitugakurikiza ubwenge bw'iki bwa kavukire. Shesa na Bibiliya mwebwe uri mu gusimbuka ngo zibintu ngo numva ngo rwose ngo muze mwitonda ngo bashumba bubu twitonde. Abari mwe mwihuta ako bashamuzi guhenda abantu, ari mwihute natwe twitonde, nimwe bakuru se twitonde twitonde. Reka dusome kuva mbone gusobanura aka gace mbareke gira muririmbe.
atagira ngo yavuze ngo abuza abantu kuririmba. Muririmbire mu rugo. Tibyo ukunda muririmbiye mu rugo mpaka ni hano. Ngawe kuva 31 n'umurongo wa 2 reka ngire nsoze gira mbaho umwana muririmbe mutahe mumerewe neza. Igitabo cyo kuva ejo noza kubabura 31 n'umurongo wa 2 ugere ku murongo wa 5. ngere ku murongo wa 5 mumve namwe dusome. Dore mpamagaye mu izina Beseleri mwene Uri Yahuri, yego, uwo mu muryango wa Yuda, yego, mwuzuza umwuka w'Imana, ngo agire ubwenge, bwo guhimba, bwo kugira gute, bwo guhimba, ubwenge bwo guhimba, n'ubwo gutora, n'ubuhanga, n'ubukorikori bwose, ibyo guhimba imirimo y'ubuhanga, no gucura izahabu n'ifeza n'imiringa, no gukeba amabuye yo gukwikirwa no kubaza, no kugira ubukorikori bwose. Amen. Amen. Mwamaze gusoma nimwunamuke rero mutaza kugira ibyo mwitwaza musare ngo sinzi uko yavuze ngo nari nunamye. Bunamye kuke unamuka unamye unama hano n'ahandi ho kurangara ni ku gatorero se waje kumva ariko nari numusengiye gutera haleluya ariko mukandi kanya ndayitera. Sema amen. Kaze rero mu ijambo ry'Imana. Ubwenge karemano, ubu bwenge ntibwodwesha gukora iby'Imana, ntibwodwesha kumenya iby'Imana, ntibwodwesha gutahura iby'Imana. Buza budwesha iki? Buza budwesha kurema ibintu. Mbabwira urugero, buriya umuntu wa mbere wagize ubushingo, abasaza bamaze kubura umuriro nta kibiriti, barashoberwa ngo amara Imana ibaheza ubwenge, bafata ibiti bibiri, ngo amare gufata ibiti bibiri babirema mwiki, babirema mu muriro, havamwe umuriro. Burya rero n'ubwenge karemano, ntawabibabwiye, ntawasenze ngo ahumekerwe n'umwuka, n'ubwenge karemano. Ngaruke ku bindi. Buriya umuntu wakoze indege wa mbere wakoze indege ntaho yayirebeye, n'ubwenge karemano yakoresheje arema indege, ariko kubera ubujiji atazi yuko ubwo bwenge yabuhawe n'Imana akabwiyitirira. Ndaza kubivuga hariya hepfo. Ese ko biraba nk'ibyumvikana? Ubwenge karemano ni umuntu wakoze indangururamajwi, agatondekanya udusinga, yamara kudutondekanya udusinga akadukonekitinga kuri bafure, wamara umuntu akazavuga bikumvikana. N'ubwenge karemano ntawabimwigishije, n'ubwenge buva ku Mana, ariko tibwo duhesha kumenya iby'Imana. Ese habaye nk'ahumvikana? Bakecu mwumvise? Saza umwe yitabye Imana, musomwe yarasenze i Burundi, aravuga ngo Mana ngo uri igitangaza, ngo wewe Mana, ngo wewe ngo uzi umwana w'umukobwa ngo agashaka, ngo yamara gushaka ngo agashika akabyara, ngo yamara kubyara ngo ntawamwigishije ngo konsa, ngo akonsa, ngo akamenya gukikira no guheka, ngo akamenya kurera, ngo akagaburira umwana wa mbere, ngo n'uwa kabiri n'uwa gatatu, ngo uri igitangaza. Abandi bize na primaire, haba na andi bayize, ariko mutekereze uburyo bageze biga, akabyara umwana wa mbere akamurera, akamucutsa ja ku ishuri, akabyara uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane ja ku ishuri, uwa kane, uwa gatanu. Mwamara ngo ariko mama ngo uza witonda, azayitonda sha. Ndaza kubereka rero aho mutazi gukoresha ubwenge. Injiji ziri aho ngaho zipfundikiye zazigenda gusa zigira ariko nigita ibanga utekereza uburyo ababyeyi bacu, ese turacyari kumwe? Ubwenge karemano tibize, tibari bazi n'akamaro ko kwiga, ariko agafata umwana akazamukubita ngo
umwana akazajya ngo ku ishuri genda tasoni ngo ntuca ku ishuri hoshi warangiza lisansi yagira ngo aravuga ngo kandi mama ngo uze witonda ngo byiki gihe ntiwabimenya bimusobanurire ukuse ni igifu nta bwenge afite ko wabimusobanura ngo abyumve yarakubyaye ntuzi amakuru yo kubyarwa ntuzi amakuru yo gukikirwa ntuzi amakuru yo guhekwa ntuzi amakuru yo konswa ntuzi ijoro yaraye yicaye ntuzi amajoro 2 ntuzi 3 ntuzi umunsi yagiye kwa muganga kujanye nijoro aha yagenda arira ngo ntutango ntugira none ubwenge buke kuko nta bumenyi ufite bw'ubuvyeyi agaciro k'umuvyeyi nuko wigishijwe umuvyeyi ngo umenya uburemere bwe nico gituma udafite ubwenge bwo kumenya gukoresha ubwo bumenyi. Ese ko biracemo baze ko birumvikana nzambwira barumuna banje aho tugeze nzambabwira ngo papa na mama tibovuga keretse ikintu no bahakanira kambabwira no ni ikintu cyo gukora icyaha ariko irindi jambo si kuva menya ubwenge ngashaka papa ndaravuga ngo musubize ngo ndanze sindabwira papa ngo ibyo wavuga sindabyumva nibyo numva niwe wamfashije kubyumva nimara mvuga ngo ibyo avuga ngo simbaye mbyumva nduwabyumva ibyo mama wawe avuga nduwabyumva washingiye kubyo yakwigishije ukumva ubundi muri yakumva uko twese igituma twumva nuko ababyeyi babigizemo uruhare bakadufasha kuvuga burya wofata umwana ukamujana mu ishamba tiyovuga siko bimeze none aho bataremereye ni he aho batakoresheje ubwenge karemano ni bakatujana no mu rusengero genda baduhetse ba mama bakaduheka bamara gushika bagasasa karago abantu bakaza gusirimbira iruhande none ngo imbaraga utangiye kubatuka yageza kujana iruhande rw'ikirago ariho wakuye imbaraga mutwe bwenge kibazo ni mu mutwe uburiye ku bwenge karemano ntimwamumva ko uwo muntu yapfuye aho nzaje kugerera handi nubwo abazimu tuzomusanga n'ubwenge bw'abazimu ubuze ubwenge karemano okay ngira ngo byumvikanya ubwenge karemano n'ubwenge tuvukana twebwe twese buza buduhesha gukora ibintu tugatunganya ibintu nta muntu watwigishije nta wakubwiye ngo yavumbuye n'ubwenge karemano nibwo bwahaye isi gukora ibi bintu byose baye bakora bamara bakabwiyitirira ntibamenye Imana ko ariyo yabahaye umunsi baremwe ngo Imana iduhumekera mu mwuka wayo sema amen wa mwuka uzana n'ubwenge bwayo karemano ndaburangije hari ubu ufite ikibazo acandike hanyuma azabaze niko kwiza nje ndi umwarimu uzabaze cyangwa telefone yanjye kandi yayikora ngo murambaza ariko murabwira mushumba nimurangiza mubaze tuzosubiza ibyo bibazo siko kwiza ni ukwiga ubwenge karemano bwozana induru mu muhana ubwenge karemano bwoteranya abantu ubwenge karemano bwoteranya ababyeyi ubwenge karemano bwosenya itorero ubwenge Paulo yavuze gute yavuze ngo ubwo bwenge ubwo hari abantu mu itorero bagifite ubwenge gusa ubu bwenge karemano nibo bari mu kuzana imivurungano bakazana twebwe tukagira ngo n'ubwenge naho aracyafite bwa bwenge karemano cyarabona ubwenge bw'Imana niho tuzozaga kugera tuzobuserangura buriya bwenge bw'Imana nawe wenyine kwaba wimenya ko bufite cyangwa uri kapa cyangwa dozi idakwiriye dozi na kire timuzi siko bize kwa muganga siko bazamera habamwo kire na dozi kire ni binini ngo indwara bayipimye ngo uzozumwe ibinini 30 nibyo uzakoresha dozi ku munsi ni binini 2 kire ni binini 30 doze ni binini 2 ku munsi kandi ikizacica ibintu ni ugukoresha doze nabi si ukutamara kire wayimara ariko wakoresheje doze nabi bigahari bikindwara ntikuvemo niko abantu bamwe bameze doze y'ubwenge barayifite ariko kire bari mu kuyikoresha nabi ese
kubushide nako ni amabasore babaririmbyi bakaturirimbira reka nama mbivuga kare twagera hagati tumaze kunezerwa bakama bakupa za mikrofone zose bamara bakadutungamo nyunganya ko mu mutwe none baba unguku noreka mikrofone novuga abantu barigiye ko bakumva turabaririmbye muzamudutungaho turabaririmbye nimba byarabananiye mwaretse ariko ako data nako narinjishijemo gusa nyine wosanga hano none katari hoho cyangwa naho oya numwuka sinzi ukuntu uri mukwama wirukanga abantu bakamabigana ubundi umunyabwenge iyo bavuga nzahagaruka umunyabwenge taza akora ikintu atazi impamvu agikoze tiyo nakora n'ikintu atazi iyo kivu azabaza ngo se ibi ni biki bisobanura iki akabona kubikora igipfu mundume ngo yahuye n'abandi ngo abona abantu ko bariruka ngo ariruka ngo bashike batese niki ko ahaye wiruka ati nanje mbonye inyuma babiruka kizwa n'amaguru bwenge bwa kabiri ese ko birumvikana haleluya Bwana Yesu asifiwe nuko nyine numuvuga butumwa ngira ngo wari utarambona mpagaze imbere yawe nuko nzamvuga nuko narabe iyo nagiye mu bintu bisa n'ibyo kwigisha ariko kandi iyo nagiye mu byivuga butumwa kwiruka nzaniruka ariko umwuka yarambwiye uzovuge witonze hari uzovuge witonze uzagerageze nicyo gituma mamubona nitonze nabaye mutagatifu yandirimba imwe zivuga ngo nishuti ze zirarana naruye zirana yose ijambo ry'Imana rera tungwibeshe ibuze irabikora ruremane ryose ijambo rye rera ijambo ry'Imana sema amen amen. Nzaza kubabwira rero ahizi iri jambo aho rivuga ngo n'inshuti ze zizazirema nzabivuga ngo ziri epfo n'inshuti ze zizazirema nuko ubwenge bwa kabiri rero ubu ngubu ubufite ikibazo azabaza ariko mbaye mbuperetse ubwenge bwa kabiri ubwenge bw'abantu n'ubwenge nyabaki ubu bwenge bw'abantu reka mbanze nsome abakorinto ariko reka nsome habiri abakorosayi ibice 2:8 none turebe se ubu bwenge bw'abantu bibiri irabwemera mwumvishe buriya bwa mbere bwo nubwo ingenzi ariko tibwo dufasha mu by'Imana mu burozi bya ndibuze niyarya twasomye ngo Imana yuzuza ngo ba Besaleri ngo ibuzuza ubwenge ngo bwo guconga amabuye. Besaleri niwe muntu wa mbere wo guconga amabuye kuri amuza mwabona bakayaconga bakashira kunani agasa neza. Besaleri ni watangi niwe Imana yujuje ubwenge iriya aba bandi bose ko baragenda bigana byahereye kuri Besaleri ngo Imana imuha ubwenge bwo kurema ibintu ndaho yabibonye
ntawabimweretse. Sema amina. banza usome rero Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 8. Mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu. Hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu. Niko kuvuga ngo mwirinde ubwenge bw'abantu. Mwirinde abo bantu bafite ubwenge bw'abantu. Aho n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu iyo bahawe n'abasekuruzaho akarande, kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi bidakurikiza Kristo. Amen. Abakorinto ba mbere, rwandiko rw'Abakorinto ba mbere igice cya mbere 22 23 nimara mbe nkuhavuga gatoya. Abakorinto ba mbere igice igice cya mbere umurongo wa 22. Dore abayuda basaba ibimenyetso, yego, naho abagiriki bashaka ubwenge. Abagiriki ubwenge bw'abantu mwumvise ko bavuga ngo abagiriki. Ibi byakomotse ku bwenge bw'abagiriki bahakanaga yuko Imana itariho, Imana itabaho. Noneho bakavuga ngo ibo bizera ibintu bigaragara, ibintu bifatika, demonstration, nereka. Iyo tubwira abantu ngo hariho umuntu wagurutse ngo akaguruka mu mwuka akava ku musoza akaja ku wundi, abantu buzuye ubwenge bw'abantu ntibaza bumva Imana, ntibaza bumva imbaraga z'umwuka wera. Tuvuze ngo barugina baciye mu buhome bw'inzu mu gikuta bagasohoka. Ubwenge bw'abantu ntibufite ubushobozi bwo kwakira ibyo. Bibiliya yavuze ngo twirinde ubwenge bw'abantu. Ese turacyari kumwe? Sema amen. Amen. Kugeza n'ubu hariho abantu badashobora kwemera iyo babwiye igitangaza cy'Imana ngo Imana yagize gutya, ngo nyabona abo bafite ubwenge bw'abantu kuko bashaka ibifatiro ngo abanza abone bazokujana baze kukwereka uburyo nani Yorodani yakamye, genda uzoje kugira ushake Farao. ngo ntarimo kumenya ngo ibintu ngo gute tuzi ubimenya. Les philosophes abanyabwenge ba Socrate bande bari bose ariko yari filozofi y'abagiriki. Aba bagiriki bari abanyabwenge n'abantu bize na bwingo n'ubu bo ndibemera Imana, ndibemera ibitangaza, ndibemera imbaraga z'umwuka wera, bemera ibifatika. Nibwo bwenge bw'abantu baza bemera ibifatika na bwingo n'ubu isi ndiremera iby'Imana. Nicyo gituma muri mu kubona babzanga batabyishimira bafite ubwenge bw'abantu. Ese ko turumvikana? Nimba hari ibyo utemera mu by'umwuka ufite agace k'ubwenge bw'abantu, bakureke ngo utazamenya ngo nibyo gutamba icyo bisobanura. Tuzi ubimenya none uzi byose. Ibyo umwuka nibyo bikunaniye kumva ariko ibindi uzubyumva. Ngiye gusoza ndasoreza kuri akabasi ko ndabona umwijima ugiye kuba. Haracari kare? Muracyaye mwumva? Bwacyu turacari kumwe. Ubwenge bw'abantu ndibuza bwemera iby'Imana. Ubwenge bw'abantu ndibuza bwemera imbaraga z'Imana. Ubwenge bw'abantu ndibuza bwemera ibitangaza by'Imana. Ubwenge bw'abantu ndibuza bwemera ko Imana ihaba. Ejo bundi nariko nigisha abantu ndababwira ngo abantu bose isi mwamubona yose abantu benshi ipursa 80 bemera yuko Imana ibaho ariko icyo batemera tibemera ko hariho imbaraga z'umwuka wera. Bemera Imana ariko ntibemera imbaraga z'umwuka wera, kandi kubera ubujiji no kudatahura tibazi yuko umwuka wera ari Imana. Tiko Bibiliya ivuga. Bibiliya si kuvuga se ngo Imana ngo ni umwuka, none abayisenga bakwiriye gusenga none bujiji njiji cyangwa ibintu by'umwuka gusinza njumva wabyumva gutarasenze
iryo sengesho ryawe ry'umunota umwe ryo kwinjiza mu mbaraga z'umwuka uhawe unasinzira. Mwami Yesu Kristo ndagushimiye none ngo ategereje ngo imbaraga z'umwuka. Erega wewe nimbara imbaraga zina imbaraga z'umwuka zigusanga gutyo wawe usenga wagera gutya ngo nuko uzi ko ikizo kubwira ko wawe usenga utari mu mwuka nigi uzoza usenga ukumva abana ko baravuga ukama wumva ibyo abana bahabavuga kurya ndaho wagiye uri hafi yarangiza gusenga ngo mwabana ngo kurya ni gute mwari ko munsakuriza. Hasi wari maso pe iyi kirere cyagiye umuntu agasenga. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ukazamuka mu mbaraga z'umwuka wera ukongera ugatumbagira. Haleluya, udusenga abantu bakavuga ndi wumve waba uri mu rusengero tumenye niba ari umuntu uhari buryo uba winjiye mu mbaraga. Basigara bavuga ngo wabonye cyagihe ngo abantu bari kwaseka bandi. Hari abantu basatatira mu gitangazano nta muntu we wabonye waguye hasi tiyarari hano we yari yabi we wari mu isi hano mu nkambi iwe ari mu ijuru. Bakorindo ba mbere ibice 13:8. Ese ko birumvikana ubwenge bw'abantu bazorinda amaji kuzimu nibagira ngo barakoresha ubwenge bw'abantu kumenya Imana ndibikunda tibishoboka. Imana nditwoyingiza mu mutwe ngo bikunde mu bwenge bwawe ndibwoshikira Imana tibibaho bibasha gukora ibiruti byo tugira gute ngo ibyo dusaba ngo nibyo tugira gute nibyo dutekereza izo bishikira udafite ubwenge bw'Imana ndaza niho gatuzoza kurangiriza. Ujye ubwenge bw'Imana buzabwakira ibintu ugatangara. Ubwenge bw'Imana hasome mushu 13:8 rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto. Urukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo. Ubwenge nabwo buzakurwaho. Ubwenge buzakurwaho. Mugira ngo ubwenge buzakurwaho. Bibiliya ndayo mubi nkunda Bibiliya nico gitabo nakundaga ibitabo bitatu mu ishuri. Nakundaga filosofi, nakundaga psikopeda yabagamwe ibintu by'uburezi narayikundaga zikabamo zira za methodology narayikundaga. Aho nakundaga zoology kiri hasi kubera gukunda gushushanya. Narinzi gushushanya mu artist, narinzi gushushanya cyane ariko kayikundira nico kubera ko ari mu tuntu two kugenda shushanya. Ariko nibindi nyine nageze mbikunda bene kubukeya nkagira. Ariko ibyo byose tacho nigeze nsoma ngo nseke. Oya byose nageze ndakara gusa. Wosoma filosofi ya Sokrate sinzi se na nyina na sekuru ngaseswa ni ikitabo nabonye nzasoma ngaseka ni Bibiliya. Abajede barayise ngo n'umutima w'Imana. Sema amen. Niyo nzasoma ndi njenyine ngaseka nukuri nzasoma Bibiliya nagera ku gipande kimwe nkumva ndasetse n'ingandu kera kiri nkumva nota kama ntambira iryo jambo ngatamba muraritambira muza murisoma muratambira ijambo muza musoma ijambo cyane okeya okay cyane cyangwa buke muri imfura ubwenge bwa gatatu. Ese ko biragenda mwumvikana itandukaniro ry'ubwenge. Ubwenge karemano budufasha kurema ibintu nibyo ibingibi hamubona isi hayikora. Abantu bagakora imihanda mu kuzimu bagaca mu kuzimu, abandi bagakora imihanda munsi y'amazi. Murebe namwe amazi akaja hejuru, abantu bagakora imihanda munsi y'amazi.
erega birahari nibwo ubu ngubu mubona indege icumbagira mu kirere ikazigenda ngo telabusoro ngo akuma kayiyobora bakakamenya gutya murebe nawe murebe bato murebe tre igira udupine tungana gutya izigendera ku twuma tumeze gutya kandi yamara ukibaza igituma batayikoreye icuma kingana gutya bwenge karemano ubwenge bw'abantu ni ubwenge bwemera ibifatika ibigaragara ibikorwaho akavuga ati okay ibi ngibi ndavyemera kuko biragaragara ayo menge yose nibijya mwageze abavyeyi bageze ngo akakana ngo kagira ubwenge abandi bakavuga ngo ubwenge twa ntabwo mwageze muvuga muze akakana kagira ngo ubwenge abandi ngo ubwenge twa mwendi ayo makuru muzoza mwegera ngutaregereye nimba rinde wa mugani ngutaregereye se ngo ntazamenye ibyo sekuru yagize gute yavuze siko baza bacu umugani mwumvisha uwo mugani basha murawuzi ngutegereye se ntazamenye ibyo sekuru yagize gute yavuze wewe papa ntiyizi mama ntiyizi ngo ntaco muza kuganira mwaja kuganira fizike matematike urasa kuyimubwira ngo ayigire gute biochimie urayimubwira ngo igire comptabilité urayimwigisha ngo agire mwegera umubaza amakuru ya kera muri kumufata gusa n'umutwe gutya n'umara umuyaga uzobigisha ariko ni gitangaza none haba n'amapepa agira shebuja uzuyigisha uzuyatoza akayabwira ngo mugende ntimugaruke kwa naka mugende kwa Mudaheranwa ntimugaruke muzohamara amezi 7 muri aho ngaho si shebuja ubwenge bwa gatatu ubwenge bw'isi ubwenge bw'isi nubu twiga ku mashuri ubu tuzatwiga ku ishuri n'ubwenge bw'isi kwiga geography planet nguruzi rurerure ngo rufite profondeur unani ikishepu kona nimvuze ngo uru bakatwigisha nguruzi rure ngo runini kwisi bakaruvuga bamara bakasura bakatwigisha nguruzi ngo amajepfo imanuka cyane amazi akamanuka cyane bakavuga ibirometero nibwo bwenge bw'isi bakatwigisha ngo isazi ngo igira amaguru 6 ngo izifa ariko abazungu n'abahemo bagende tuzahurira mu ijuru inabi atugiriye boka byara abana babo bakaja kwiga technology bamara akatwigisha la grenouille igikeri murebe ngo twiga igikeri ngo amaguru yacu ngo n'amaso yacu ngo kiza kireba gutya none igikeri nikimara kizatumarira iki bagende baragakoze gusa ibyo guhembwa byo ndabyo bazahembwa bakoreye ubusa umuntu yo kwiga ngo twige ikinyugunyugu nuba abana baracabyiga none nta muzungu uzobaza abantu bari hanze ntabaza inyugunyugu n'ukuri kwima ndabaza biga lesenje ngo ingima ngo igasimba nono badaga kutwigisha ngo twize cyane le velo igari ikinga ngo pedali ko turarigenderaho se ziri he gusa ibintu biri abstrait ta concret ta kintu nda materiel didactique batuzaniye ikitwereka ngo bazana igare barizamure ruguru niba mara bazatwereka ngo pedali wanagenda bariza umenyera pedali n'ingariki ngo fre nibagende bakiga evaporation ngo amazi ngo yashuhije ngo amara kuyashusha ngo akazamuka ko ndabigisha bakecuru ko murumva bakecuru ngo akazamuka ngo yamara kurengera haruguru ngo akihuza ngo yamara guhura ngo akagira ibicu ngo bya bicu bikagusha imvura ukwanige twogiye tubura imvura ntitwoza duteka ibirinda byose
amafaranga ngo nimara nandika ibintu byo kuvuguruza ibindi no vuguruza ibindi bakanica nta soni. Imana yashyizeho ibihe yonyine. Haleluya. Niyo itunze imvura, niyo itunze ibicu, niyo itunze ibiboneka n'ibitabone, niyo izigwisha imvura. Ivuze ngo sema amina. Ubwenge bw'isi. Ubwenge bw'isi, kwiga computer. Turimo kubona we abajura ko barimo kwiba, bamara kwiba ngo bamutarinze ngo hantari kuzakubita gutya ngo arahangaha bazukubita gutya ukamubona n'ahantari. Siyanse ni ibyambere, nibwo bwenge bw'isi. Nubwo ngo nabwo ntibwo duhesha kumenya Imana. Uzamura umuntu akazamura ibitugu ngo yarize ngo arangije ngo maîtrise zitatu uramaze. Zitatu se ko turaziryaho. Kwari zawe uri kuragonda maze wegira ngo namukubita iby'Imana akakureba akabona nda mutwe akagusuzugura none wareka iyo bigeze ko ese turacyari kumwe. Ubwenge bw'isi nibitwiga byose birya tugenda tukiga kwishura abana bakiga akarangiza umwaka wa mbere umwaka wa kabiri akarangiza maîtrise kandi lisansi akarangiza doctora ya mbere akaba afite doctora zibiri zitatu. Ubwo nibwo bita ubwenge bw'isi. Ubu ubwenge bw'isi Bibiri iraduhakanira ngo ndibwohesha umuntu kumenya Imana habe na gato. Abo bantu bazapfa bafite siyanse n'ubumenyi bw'isi ariko batazi Imana. Nuko ako kari gaciyemo nyine ni bene ko nturike jo wasakuza gutya ndimukurikira njo wasakuza. Nuko Abakorindo ba mbere ndagarutse bayimuvuga butumwa. Bwenge bwisaba ko urwandiko Paulo yandika Abakorindo ba mbere. Abakorindo ba mbere yego gice cya mbere umurongo wa 21 22. Ese ko birumvikana ba Imana ihabwa icubahiro. Kuko ubwenge bw'Imana bwategetse ko abisi badaheshwa kumenya Imana. Gute? Ubwenge bw'Imana bwategetse ko abisi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Ubwenge bw'Imana yategetse ko abantu bize gusa geography na histoire na mathématique na biologie ngo bakabyi. Imana yategetse ko ubwo bwenge bw'isi batashobora kuyimenya biciye muri ubwo bwenge. Sema amen. Amen. Komeza wa. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Komeze. Ugeze kuri kangahe? Urangije 22. Ndangije 21. Kusoma 22 naho raryoshe. Dore Abayuda basaba ibimenyetso. Abayuda bazabasaba ibimenyetso. Naho Abagiriki bagashaka ubwenge. Bajyana. Ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe. Uwo ku Bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu. Bagiriki ese turacyari kumwe ko birabanga byumvikana se? Sema amen. Amen. Ndasoreza kuri iki tuzakomeza ejo no muri seminari. Sinzi iyo seminari nimba ifite abireba abandi tabareba kandi sinje wo bimenye. Ariko reka dusoreze ku bice 3 n'umurongo wa 19. N'urwo rwandiko muri urwo rwandiko nyine ibice 3 umurongo wa 19. Bice 3 umurongo wa 19. Mbese ndimuzi ko ubwenge bw'isi ari ku Mana, ubupfu ku Mana. Bibiliya icyo nkuniraga Bibiliya
tiyotinya ngo iri kwiragira isoni ngo itavuga ngo mudaheranwa agakomereka ngo cyangwa ngo agafureka. Aya ufureke udafureka birakureba. Bibiri zimarira abantu ikabamarira neza neza. Ibyo kutuzana wazanye igitoko ngo watebeje ngo uvuye ngo ai ngurangije masters. Imana ihabwa icubahiro kuyirangije. Uzadufasha mu bintu byinshi wize kandi tumenye ubwenge. Ariko banza wite ku by'Imana. Hasubire papa subiremo. Mbese ndimuzi yuko ubwenge bw'iyi si ari ubupfu ku Mana, kuko byanditswe ngo itegesha abanyabwenge uburiganya bwabo. Timuzi ko yategetse ko ubwenge bw'isi budashobora kumenya Imana. Bantu b'Imana bene data, dushaka ubwenge ni ingenzi kuri buri muntu wese. Bibiliya yavuze ngo burusha imbaraga, ngo burusha intwaro zikomeye. Ubwenge burakenewe mu itorero, ubwenge burakenewe mu muryango, ubwenge burakenewe mu bamama, ubwenge burakenewe mu rubyiruko, ubwenge burakenewe mu gihugu. Ubwenge bw'Imana nyakuri burakenewe, ubwenge bw'Imana burakenewe mu bashumba, kuko nibwo buzadufasha. Sindabusobanuraga ariko mbaye mfasha aho ngaho. Bibiliya yavuze yo barabanywe se bubahe ngo bubahe. Inyoni ntiziza amakuru za kuzimu nta makuru. Hanyuma biravuga ngo ubwenge ngo Imana niyizi yo buba, niyizi butanga, niyizi buduha kugira ngo tubukoreshe neza. Imana ibaheze umugisha. Amen.